Mate biang honarang completo Filomena Fatima hakotonya vida li husi taraan, tambah desconfia hahan la iha impacto husi cerca sanitaria. Tuir informação husi Jacob da Cruz no dar vizinho katak, cerca sanitaria ne dificulta tebes pa mate biang ne moris, makala mate biang ne hiri dalang hakotonya vida li husi taraan. Mate biang helames sakhonia oang, nonya kaben iha munisipio Ermerat labele mai no haruka hahan mai tambah cerca sanitaria. Informa Jacob da Cruz nebe helabisi ko mate biang baistel iha foleteng maslidun tasitolo sestane. Jadi banyak persija banyak uang hutu lah tambah ne difícil tertebes lebih yang momentumnya susah idane laos kona buat problema laos kona buat selu agora estado idane masane sana emergência por exemplo lockdown for ema dan lasai kada usi umaida usi fatinda ba fatinda depois estado mos pelo menos ne fobu ida hanesanemos ne ken quando for bando lockdown la beleza ne tem que estado mos ia resiko ia tangusau não só que bel lockdown ne for bebê continua lockdown ne sai bebê aumenta ba bebê mas ne lá ia tangusau ba ne fobu ne ma konsekuensi ne ane sambe agora tenia binhali agora mate dadau mate ne mos ne laos mate ba kona ba buat problema kona ba ne liusi ha ne ekonomi umalaran lá. Niarihang, governo implementa cerca sanitária, mas bela iha responsabilidade bania povo. Implementa cerca sanitária taunetik matang ka responsabilidade ba povo, lai, mas be husik det povo hamlaha iha situação agora. Tambah realidade ne be hatudu katak inan fetong ne mate tambahan la iha. Nia hak tuir, mate bian mate la os tambah problema rumah, mas be tambahan la iha. Mate biang ni laing iha hela foho la haruka hahan mai tambah cerca sanitaria. Nunemos tuir inan hakia kusi mate biang Florentina Maya Suarez hak tuir, mate biang taraan tambah hahan la iha. Iha loron rua liba mate biang bahusu azuda atu 40 fos mai bela iha fos. Nune enya mos fila mai uma ikus mai kalhano imbarak nya foto di sezaung taraan. niat ba de na to kusunya de ambe phir ko bahare emne pho ya karik o photi hela mai ne be akhate te bani hansane hansa ak phalu ne ko photi ne pho se mala pho emne be ka pho emala pho ne be ne mai de hansane ama o khusu iha kalai adu ne ko khusu emala pho ai de ne iba khala ni fisik ihne mai o fisik da der ni laba ni kolega ide hene ba au kusuan sene o fisik mai da apati hele ne ba kala agar ni den apati saida de ormatan thaka hela. Entretanto Juanita Leite no dar vizinho hak tuir iha loron rua liba mate biang mai husu fos dehan ajuda atu fofos tambah agora nia la iha fos. Narang Juanita Leite. Juanita Leite. Coba explica que a cronologia tiene de mate esse vizinho. Bermain dua memang ni husu fos mai hau. Yang pone fos latar dua. Memang hau fos latar dua banyak. Jadi aku sos setiap mau fos dari berkena dari saya kita ini aras kata. Depois orang ni larang ya lah husu kan. Orang buat ni kau husu mai hau. Ne orang shake ni lagi. Shake mas hau mai hanya orang ni mai tak ada. Mas shake matang tak kami yang latam hari. Orang masjid ni dat baku mas ladia. Atau Ermera maladia. Karena orang larang ni hati tu ni moras rumah bang vizinho. Nya lah be hati moras. Ka antes ni ha problema selo rumah kalai. Nya han sabila problem lai hai sabila hela. Tuir observação STL hari katak ia mate biang nu malaran la iha hahan iha det bikang kanuru inclui sasanda pursira mai bela iha fos no bata rumah. Entretanto, notícia ne hatung sedau kalau confirmação ho polícia.